mu buryo budasubirwaho ingingo yafashwe uhereye ku wa gatandatu imburi kandi kaba n'inzamba kuzageza rendi iri tangazo rivuye mu ijuru nditangarije abarundi bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu n'abakunda Burundi mutahe kare abari mu gihugu abantu bari hanze mushyira amavi hasi musenge ingingo yafashwe igihugu cyazengurutswe kubera ko kuno kwa kabiri marayika yambwiye ngo agiye gushyira uruhigi guhigura n'indongozi kandi nta n'umwe uri bucike uhoraho kandi mwese yabadomye ku ikimenyetso nta kwinyegeza nta kwiyoberanya nta no kwihisha rero rwa rupfu Imana yaravuze mu kwezi kwa 12 no mu kw'icenda buno tuvugana nagira ngo ni message yihutirwa horaho yandungikanye kandi buno ni tageti uhoraho ntiyihenda ntiyitiranya amazina ico murantunga rero icyari ico mwitaga ko cyabaye akayobera abahinga mu gihugu cy'u Burundi gifashe intumbero narababwiye ngo uhoraho yambatije general mu by'imwema ntabwo ndi general muri RDF cyangwa se mu gisoda cy'u Burundi ni mu by'imwema kandi ingingo yafashwe kandi iyi ntabwo ari jewe ahubwo ijuru ryamaze gufata ingingo mbivuze ku murango murantunga izi ndongozi zose ni ukuri ahimbwa zari gati ya Nabote mu ndumane no mu nkoko niba muhazi ibyo bintu bigiye kuba timuze mumbwire ngo ikiroberi cyinjiye ngo reditabara ngo yagereze mu Burundi ni umugambi w'Imana ugiye kuba kandi ibindi kukubwira wihangana ushyira umuriro muri telefone cyangwa akaradiyo ube hafi hagiye ibara rigiye kugwa amagambo ashira ivuga n'ibindi kuvuga na jewe mu minsi mike birahinduka ndasigara nigisha ijambo ry'Imana kubera ko Imana yaramubwiye ngo imura imika rero turi finale tugeze finale tiya boshezerede ntabwo ari ibishobisho sabwa ari agatima turi kukurema oya excuse me ahubwo nuko ibyo marayika yaraje Burundi kugira ngo atondeke byarangiye abene gihugu munyumve neza nimushamu biparataje biremewe ubona nta mbogamizi ibindi nunagomba ubyihoze nutanabyumva mu nzu ziragusura no mijwi iragusura nunayemerera izakurongora ariko amabomba araturitse ibara riraguye nyamugigima bijya bintu yakunguraga birasohora za nyenyeri bijya bintu zari zishoreranyemo birasohora ubuhanuzi maze iminsi abantu bambwira ngo urikoma mu gatuza ukagira ngo ni wowe Mana ndakamana gato birasohoye biguma canke byoroha ndagomba kubona uw'abantu bavuga canke babiheba ndagomba kubona buno ku murango se nanabonetse niriwe Getsema timumbwira data ngo feriye Kanani tumeingia tuzaba kuri ya ngoma
tuzaba kuri ya ngoma. Mana yambwiye ngo hari ibihangange igiye guhangamura. Hari ibihangange yo ubwayo ije guhangamura. Hari ibicocoro, hari ibikomerezwa n'ukuri. Erega jye sinjya ndahira mu binyoma wapi. Muruku kwa kabiri. Muruku kwa kabiri hari ibicocoro, hari ibihangange, hari abajenero, hari abakoroneri, hari abaminisitiri. Uhereye kwa perezida mu Burundi hagiye kuba ibiri seri, ibiri byanyabyo, apana ibyo muvuga ngo amafoto ngo iyaye ngo buhanuzi ngo ibindi kuvuga. Uku kwa kabiri hari umutwaro mwebwe mutakekaga ko Imana yabatura, mubyanka mubyemera. Nuko ngo urugendo Imana yatangije ikaba ari nayirurangiza. Abantu ukuye Yesuwa na Kare abagabo Imana yishimiraga, hano hari abagiye gusigara mu bugaragwa, hari abagiye kurirayo kwarika. Nimbivuga uko Imana yambwiye ngo muduga murayihasanga, mumanuka murayihasanga, muzamuka murayihasanga. Icyo nzi cyo ijoro rishyitse ku ndongozi, icyo nzi cyo umwiza urabuditse ku ndongozi. Icyo nzi cyo nuko ibyishingikirizo bikuweho, hari ibintu mugiye kubonesha amaso yanyu. Ndi mu mwuka w'ubutumwa kandi bishobora no gusohora ndi no kuvuga ahubwo buno. Sebore kiyaboshe. Ye baba mwebwe mwihagararire gusa, sizi ndongozi. Saba abantu bacishije ibubafu bakanga kunyura iburyo bw'Imana, do iyampamagaye itagira indi mitabeshya, itagira ibiturire cyangwa ruswa, irahigura namwe. Nta muganga, nta musenzi, nta mupfumu, kandi muratakaje, kandi murambuwe, kandi muranyazwe, kandi muribwe. Kubera ko itegeko n'iteka byasinwe, itegeko n'iteka byasinwe. Impunzi za mbere zitegura mu kwa kane, impunzi zigomba kuba ziri guhunguka cyane rwose. Impunzi zizaba ziri guhunguka kandi Imana wishyigikiye agira ijambo, wihagarikiye akavoma. Evariste ndayishimiye na timu ye na guverinoma ye, muhuye n'inkangu, muhuye n'urupfu, muhuye n'ibintu bitigeze bihura n'undi mu perezida uwo ari we wese mu isi y'abazima. Wowe n'ikipe yawe uzajya uvuga ngo ndi kurota, ndi kwerekwa, hiya boresheje. Uzajya uvuga ngo isi biri kuva he, biri kujya he. Mugabo ko wagenje niko uzagenzwa. Ibyo wabibye nibyo uzimbura. Hano nagira ngo mbamenyeshe ko Imana ibakupiye amazi n'umuriro. Ikubye amazi n'umuriro. Ntabwo nzi ngo biratangirira ijoro, ariko nimotereje, nihumurije,
bwira abantu bareke kurira tabagwa kurabona, bwira abantu bareke kurira tabagwa kurabona. Ubu hagiye kubaho kujugutana hasi hejuru. Imana igiye guhigura n'izi ndongozi. Babantu bavuga ngo ni amagayi, ngo bafite ijambo, babantu bajya bavuga ngo tuzabatwara imyaka 500, babantu bajya bavuga ngo turi mu kwa kabiri murebe ibintu bigiye kuba. Niba muri abahanga nimwinjire mu mavuta cyangwa musenge muhishurirwe ibigiye kuba, hama mu bihagarike. Cyangwa niba hari n'abanyamasengesho mufite atari ibihuha, atari ibikabya, atari pirate, nimubabwire basenge bijeho turaba. Kare genda umuhanuzi Prophète General Martin tiya hano aho uzaba uri hose marayika w'Uwiteka azagusangayo, kuko ikimenyetso kikuriho we wandongoze kibibi n'amagave wagiye ukora yose. Nawe wakoze ibyiza, ikimenyetso kikuriho ni marayika rero ukuriho. Uduga ukoroka ukikama, marayika umwami Imana muri kumwe. Kurahira n'icyaha, ariko ibi nabirahirira cyane rwose, nabirahirira. Nimbivuga uko hari igihe uhita uvuga ngo none ngo buriya nibyo subiyemo rimwe, nibyo kabiri, nibyo gatatu mu butatu butagatifu. Ni kweli amagorwa amarushwa abarundi banyuzemo arahagije. Buno rero se barundi iyajya i Kigali, yajya Johannesburg, yaba ari London, igihano cy'Imana azakibona kimusanze ahaherereye ahariho hose. Mungu asifiwe. Kubera ko mpamvu mbivuze, harimo abantu bategereza babona iminota 30 ishize ati pati ntabwo bikibaye, akazibukira akabitera akageri akavamo. Buno rero ikintu kigiye kuba mu Burundi, umuyobozi agiye kwishakamo ubwenge abuburi cyangwa se indongozi, agiye gushaka uwo bajyana ku kivi amuburi, agiye gushaka uwo atira amuburi. Buno hagiye kubaho icyo nakwita akajagari mu ndongozi, ibihano mu ndongozi. Hagiye kubaho intambara ya nyuma ya generali w'abagenerali, umwami Yesu. Haleluya. Ndayubaha Angelique Everiane Ndikuriyo na Sebarundi ndakugarika, General Ndabirabe nawe n'abandi muri iyi timu iyo gucukura ubutare mugwiza mwimbura byinshi, mubwira abarundi ngo nimwihangane, ngo nimutuze, ngo ejo tuzabarebera cyangwa ejo bundi. Oya, ahubwo buno tuvuga sigiyere boshezerere, buno tuvuga ijoro ryorurukije ingabo, kandi izi ngabo harimo abantu bazibonye. Uburundi bwamaze kugotwa mu mpande zose. Mbivuze mbwira abantu ngo muhungire muri Kristo bukiri bigishoboka. Uburundi bwagoswe, musada ya Yesu yororutse sha, tekinoloji y'Uwiteka yororutse. Hano rero nagira ngo mbwira abantu bakurikiye Imbabazi TV 3 yuko Imana yatangije operasiyo yo gufata indongozi. Zimwe zirafatwa muri iyi ndwi,
tugiye gutangura. Kandi ntabwo yo yambika amapingu nk'uko, ariko irazifata. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenye uko biri. Ariko icyo nzi ni iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi ni iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Urugendo ntabwo ntabimenya byose, ariko niko nzabimenya. Nikuturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mugitegeka. Nikuturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mugitegeka. Yesu ufita magari ibihumbi, harimo iryo wangeneye. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere izuba mahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere izuba mahoro. Kandi bukuriya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mw'isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, ariho guhimba Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, ariho guhimba Imana. Tuzaba ibihumbi, turamya Umukiza, tuzamubiringira twese. Urimanukira muri byose, ubuntu n'inamugira. Urimanukira muri byose, ubuntu n'inamugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye, tuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane w'ijuru. Amina, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Navuga ngo uyu munsi kuko turi mu kwezi kwa kabiri, kudushyira ukwezi kwa gatatu, hari ibintu bigomba gusohora muri uku kwezi, hari ibintu bigomba kuba muri uku kwezi Imana yanyemereye, Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Hari n'ibigomba kuba mu kwa gatatu. Ibyo bintu byose rero tubifatiye izamu, dufashe iry'iburyo. Sinzi mu Kirundi uko tubyita, ariko naho nyene. Sasa turayaga kwizera ngo umuntu utizera ntahimbara Imana. Utizera ntanezeza Imana mu Kinyarwanda, mu Kirundi ntahimbara Imana. Bibiliya ikavuga ngo mwizere nk'akabuto ka sinapi, muzategeka umusozi utabwe hehe? Mu nyanja. Kwizera kugira abatubanjirije bizeye. Kwizera
ni intwaro. Kwizera ni ibyishimo. Umuntu yakwizera nawe ukamukorera ibigomba kwizera. Hano urugamba utonze, intambara urimo, ibigeragezo ufite, ibyo uri kurwana nabyo, uraduza upandisha. Mungu akupandisha kwa mwema wa kiroho. Urasabwa kwizera kuruta uko wizeraga. Niba wizera, amen, mugabo urasabwa kwizera. Kwizera kugira imizi iva hejuru ku ivu cyangwa ku butaka ikagera mu mazi. Kwizera ngo kumeze nk'umusozi. Umusozi ntawe uwunyeganyeza, umusozi ntawe uwukanga, uretse nyamugigima yonyine. Ariko kwizera kugomba guhindura ibintu. Kwizera kugomba kuzura. Kwizera kugomba kwica. Kwizera kugomba gushyiraho. Kwizera kugomba gukuraho. Banza wiyumvemo intwaro yo kwizera muri wo kwikora. Banza ubyiyumvemo. Banza y'indege igiye kuguruka, ifite uburyo yarara, irabanza igashora bugare, hama ikahera ko igahita iduga. Iyi nkoko igiye kubikira abanza ikagira kuno, ikumva ko ibyiyumvamo. Nawe banza ubyiyumvemo. Kwizera, Moridekayi yarizeye. Karorero uko mu basekuru, Moridekayi yarizera, ahangana na Prime Minister Hasuwerisi yamaze kwambika isezerano. Arias, umwami, ubundi mu busanzwe impeta umuntu ayambikana hagati y'umugabo n'umugore, ariko Hasuwerisi yayambitse Hamani. Aramubwira ngo icyo uzasaba cyose Hamani. Hamani arakuzwa, araduzwa, arazamurwa, ashika iyo agomba gushyira. Hari hasigaye umuzamu uri hara ku irembo. Shitani mu gitondo amunyega, bamukubita ibinokori, saa sita ku mugoroba, nk'uko shitani nyina kugira ibyo agomba. Moridekayi agumana kwizera. Moridekayi afata ireteri ya mbere yandikira Esiteri, aramubwira ngo uri umugore wa perezida, inama ziri gucugwa, bari kuzicura ko bagomba kutwica, uratubohora, uratuvuganira ntidupfe. Esiteri aratsindwa, yohereza urwandiko rwa mbere, yandikira Moridekayi, aramubwira ngo ntabwo umwami hacemo iminsi 31 atangendera, atasura nk'umugore we. None gasha ndahera, itegeko rivuga ko ninjyayo ntatumweho baranyica. Urwandiko rwa gatatu Moridekayi ararwohereza, aravuga ngo wavuga utavuga, waceceka utaceceka, nta kibuza abayuda gutabarwa. Iyereboshe, nta kibuza abayuda gutabarwa. Moridekayi arizera. Urwandiko rwa kane Esiteri yagaruye, ubwo umwe n'ebyiri n'undi ebyiri, yanditse amubwira ngo mbaye igiharamagara ndihebye, mbaye Shababu cyangwa Boko Haramu cyangwa El Qaida, ni hahandi no gupfa no gukiraho kugira ngo nzarimbuke. Nafashe ingingo, nababwiye ngo hano Imana yafashe ingingo. Tiye boshezere hama mutegeka amasengesho y'iminsi 3 kubo amatangazo azagera, kuko twe nta n'ubushobozi dufite bwo kuyatanga. Wagize ngo watabaza nde? Wagize ngo twe twabwira nde? Ntawe. Ariko Hamani bari mu burenganzira bwo gutangaza, afite uburyo ibintu byiwe ari butangaza, akabona finance, akabona support. Witwa Esiteri iravuga ngo reka tuyakore, bayarangije agenda atatumweho. Bibiliya iravuga ngo agihinguka, iturengera, idukunda, yatwitangiye, yaducunguye. Mu gicuku cya nyuma ibiri itamuruye, iravuga ngo Esita, mbwira nikiba n'igihugu tukigabane. Wireba shitani bamuhaye iberi, wireba uko bingana, wireba uko biteye, ngo nawe ujugumire uvuge ngo noneho ntituramuka, noneho ntitwirirwa, noneho karabaye, noneho biracitse. Nta biracitse. Ngo Hasuwerisi aranezerwa kimara kubona Esiteri, atangaza ibitizigwa
kuko Hamani we yaravugaga ati uyu mugore nzi neza ko umugabo we ntakijyayo, umugabo we azajya kugira agatima mpembero ko kujya kuraza Esiteri diri yararaye. Esiteri azajya kwakira umugabo, systeme twarayirangije, ariko itabura inzira, itabura kugenda igira inzira zirenga 1000, itorombora Esiteri atatumweho. Ahatari inzira, aho bidashoboka, aho bidakunda, aho bitagaragara, nta nzira no way, hari nta nzira yari hari inshuti yawe. Esiteri akereye ibarabara, waratinya, ufise ubwoba, ndaguhumurije, va ku giti dore umuntu, Kristo niwe muntu uhoraho ari mu kazi. Ngo baratambitse, Esiteri agezeyo, ngo umwami aramubwira ngo nikiba n'igihugu turakigabanya. Ntibirangiriye aho. Esiteri ijambo kuko yaramaze kwigishwa ibyo agomba, yaravuze ngo nkugiriyeho umugisha, unkizanye ukiza agahanga kanjye n'akabene wacu, kuko bucya turi bwicwa. Ngo umwami aratangara ngo ninde wihaye itegeko mu gihugu cya wagize ngo se ibiri kukubaho ubutabazi ntibuhari. Inkuru hari uwakemura ibibazo byawe. Dodora hari uwakumva, dodora Yesu agutegeye amatwi, dodora. Yego. Sasa uwitwa Dawidi nawe yarizeye, aragemura, baramusuzugura, baramugaya, baramukengera, baramubwira ngo hondoka, subira mu ntama, subira mu ntama, subira uza hano gukora icyo urondera, icyo ushaka kandi ushaka iki. Abize bananiwe, abafite bino, abashoboye kwambara impuzu z'igisoda, ababyigiye, Goliyati yabatsinze yabandagaje uruhenu, none uri muraza, subira mu ntama. Baramutera akageri, ariko itabura kwigenza. Ngo Dawidi aravuga ngo uriya ni muntu icyo utarakebwe ku mubiri no ku mutima, usuzugura Imana ya Isiraheli, agatuka Imana ya Isiraheli n'abantu bayo. Ngo abaza amakuru ati uzamutsinda, uzamunesha azahembwa iki, azahabwa iki. Barabimubwira batazahabwa Miriyamu, azahabwa ibi n'ibi, nk'uko natwe dufite amakuru y'abazatsinda urugamba, bazabana na Yesu akaramata, kandi bakiri mu isi bahabwe 1/10. Dawidi amakuru amaze kuyakabutaraza, bamwambika inkinzo, bamwambika ingabo ku maboko, ni Atibari cyangwa se na Atibari muri viziyo twavuga z'icyo gihe. Ngo atambutse biranga, biramujabuka. Ngo aragenda, Goliyati nawe avuza induru, aravuga ngo narwanye n'abantu, noneho banzaniye imbwa wana. N'abantu bose Abafilisitiya basekera rimwe bati kwe, ati wagize ngo shetana nta kindi kica umurimo w'Imana uretse iterabwoba n'ibikangisho n'ibintu nk'ibyo nyine. Babwiye Nehemiya ngo ibikuta yubatse ngo ingurube zizabisenya ngo zikoresheje amajanja. Uribaza ako gagaye. Rero Dawidi amare ntarandiriye, aravuga ngo ndagutera mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo na Isirayeli, Imana wasuzuguye. Ijambo hano yakoresheje, abantu bajya ku rugamba, bagatonda urugamba, bakajyana intwaro zabo, intwaro yitwa siyase, ikene wabo, uburanka n'ibindi, akabishyira inyuma akagira ngo Imana nibyo ikeneye. Dawidi yaravuze ngo nkuteye mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka. Uwiteka niwe mugaba mukuru ku buzima bwawe, niwe kamanda geshi wa mageshi, Kristo. Iryo sasu risohotse ko Dawidi yatahuye iryo banga gusa. Abisirayeli bararwanya ariko ntibamenye uko barwana bashaka gutsinda, ariko icyubahiro cy'Imana barakibagira.
undi nawe ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo na Isirayeli wasuzuguye. Filimi irizinga umukino uhinduka nk'uw'abana ahita azana abaperezida. Utagira ngo Imana nutsinda uzaba umuntu woroheje, utagira ngo kunesha Imana ikuneshereje uzaba umuntu muto. Ibyo bigeragezo nubitsinda, ibyo bigeragezo nubyitwaramo neza, izo ntambara nuzirwana ukazicamo neza, nukuri ntabwo uzavamo umuntu w'inkandagira biriya na biri, uzakandagira humutse, uzaba uri umuntu udasanzwe, uzaba uri umuhizi, uzaba uri umuntu vrema. Ubwo se nkuvuge ngo iki? Wowe cunga neza uhoraho akugwanira, gira kwizera kurimbura imisozi, gira kwizera kumena, gusenya, gusangangura, gukubita hasi, ibisigaye wihagararire gusa. Yego Umwami Yesu turagushimiye, natwe turakwizeye kandi turakwiringiye. Uha umugisha bene data bizere kandi bakwizere, hama amaboko yabo uyu mwaka afate nkuko aya Dawidi yafashe, nkuko Esther yafashe, nkuko Moridekayi yafashe. Aya maboko arambukiye imbere yawe, izi ntambwe zije imbere yawe z'umutima n'umubiri, aba batonze imbere yawe n'ibyifuzo bari kumviriza ubutumwa bwiza ku Imbabazi TV 3, mbarengukanye mu nderuzo n'ingobyi y'amasengesho Mwami, ubasubize kuko abukunda ubahera mu itiro. Haleluya. Rero ndasenze mbasengera kuko wa kabiri babone data n'Umwami Yesu barongowe na mwe muyera, no kwa gatatu bibuko. Haleluya. Turi mu mwaka w'umugisha witwa Kanani. Icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Amen.